Moje ime je Mario Lukas Anković. Moje ime je Melita Buljan. Ja sam Mirela. Služimo se engleskim, ali nikako progovoriti, odnosno riješiti se tog nekakvog straha i nelagode kad treba progovoriti. A imao sam problem što nisam aktivno koristio jezik i gramatiku. Tražila sam način kako poboljšati korištenje engleske frazeologije u svakodnevnoj komunikaciji i pisanju i ponoviti gramatiku koju sam pomalo zaboravila. Ovo je nešto što je meni bilo otkriće. O Kalan metodi nisam znala zaista ništa, dakle to mi je bilo posve novo. Which is the main shopping street in this town? Which is the main shopping street in this town? Ilica is the main shopping street in this town. Good. A u Kalanu je to što ti stvarno nekakvu lekciju ponavljaš jako više puta i onda zapravo ti to sjedne kad trebaš koristiti i u kojem području. S tim da bi volio naglasiti da se gramatika ne uči klasično kao u ostalim školama, nego jednostavno kroz nekakve primjere i vrlo jednostavno je objašnjeno. Tako da i neko ko ne zna, zapravo ko nije dobar s gramatikom, zapravo jednostavne primjere vrlo brzo pohvati. Which language did we speak during the last lesson? Which language did we speak during the last lesson? We spoke English during the last lesson. Princip je koji zapravo te tjera da stalno komuniciraš sa svojim učiteljima, predavačima engleskoga i to izvornim govornicima koji te istovremeno ispravljaju i pomažu ti da usvojiš ispravan govor, ispravan naglasak, zatim gramatički ispravljaju ako nešto pogriješiš i zapravo neprestano govoriš i nema šanse da ne zapamtiš nakon toliko ponavljanja ono što treba znati i ispravno izgovoriti na engleskom. Definitivno je to taj strah, ta inhibicija, ja nju više nemam. Ne bojim se, ali naravno da sam obogatila sam i vokabular. I onda zapravo nemaš taj strah, nego jednostavno koristiš i gramatiku i sve, imaš zapravo imaš pouzdanje u sebi. Preporučila bih inicijativu i Kalan metod učenje zato što svaki sat koji imamo je poseban, drugačiji, zanimljiv, interesantan. Preporučio bih zapravo i da ne znaš šta je, da jednostavno proba, jer to je nešto što zapravo u Zagrebu uopće nema. Iz današnje perspektive, dakle, to se slaže kao mozaik i ja sam zaista se nekako oslobodila te nelagode. Naši tičeri su veseli, voljni nam svaki put i ekstra objasniti ili se potruditi da nam to da nam gradivo i ono što učimo na interesantan način prezentiraju i da nam nikad, ali baš nikad nije dosadno. Smijemo se, zabavljamo se i istovremeno učimo. I poslije posla bi došla, recimo, umorna, ali onda dođete tamo i tako nekako živnete. Znači ono što se škola reklamira, što je meni dobro, oslobodi se strah od pričanja. Sa razumijevanjem apsolutno nemam problema. Dakle, svakoga od njih razumijem i zato sam u stvari jako sretna da sam to u stvari u odnosu na to prije 2,5 godine, da je to ipak veliki napredak. I onda nekakve vještine, nekakve detalje kulinarske saznamo, a još je to na engleskom. Pa to su, mislim, ta korisnost je više struka. Inicijativa je opravdala svoje ime, eto, tako bih rekla.